kotugul ko kanamwochi Jehova kongoi ne kakochomwech kora kenyoru boroindo nekararan sikobit keibun sirutik chetililen ak ityo kora amwong'ong kora inye kora nekairutechech sikobit inyoru sirutik chetililen. Kongoi eng kebeberta nekakebunu nekakenyoru tienwogik kelechini Jehova kongoi. Angen ale takemite eng betusiek chekibwoti akobo meet ak ng'etietab Kristo Jeiso. Ne betutab rani kemi betut nebo aeng ne noto ko betut ne kimuny Kristo kokakobata boisiet nekimi kimurtoiyot. Ne ng'oliot nekitonone raini komwoe kole kimnotetab kimurtoiyot. The power of the cross, kimnotetab kimurtoiyot. Kotom kebe yoto kokanasom kesa. Kongoi neo Jehova amu chomyet neo neitingenech. Ikikushini kong rani betut nekimi Kristo kimurtoiyot kokakeuto inendet eng soet Jehova sikobit koib tengekwogikab biik tugul. Ketinye boiboiyet neo mising amu kakoityi ng'olyononi Jehova eng kenyisiekyok. Kongoi eng ichek tugul chebeit nekasomin Baba netoror ale yebendi koibchinin ng'olyononi. Ingotoi kimnotet nebo kimurtoiyotab Kristo ak boisiet nekisuldae eng sobonwekwak. Amu kasayani ing kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Kui kamwaun raini komwoe kole kimnotet nemi kimurtoiyotab Kristo Jeiso. Kikotien tienindet komwa komie kole kitumda korotik cheamech akoi betutab rani. Noni ale nako kabwatet neo mising amu nganda kikitumda korotik eng kenyisiek 2000 chekakobata kosobe kimnotetab korotichoto akoi betutab rani. Ne betutab raini amache keker kui kamwa kimnotet nebo kimurtoiyot. Kimnotet netai nekikinyoru eng kimurtoiyot ko kikiisto kirwoget nekitanome ng'undet. Kikiisto kirwoget nekikakechopchi ng'undet. Anan eng kutit nebo Ingeresa kemwoe kele he removed the guilt of the world. He removed the guilt of the world. Kiakindoi ng'undet konyor kirwoget nemachilile. Kiakindoi ng'undet konyor kerkong'et nekimakochilile. Lakini eng betut nekiwo Jeiso kimurtoiyot barak keisto kirwogonoto amakomi. Romanik kurgenyi ko 3 kaitenyi ko 23. Romanik 3 kaitenyi ko 23. Amu kikoyai tugul tengek amaityin torornatetab Jehova. Amu kikakoyai biik tugul tengek amakomi chi nekitakomuchi koityi torornatetab Jehova. Kiakerarte ing torornatet nekitinye Adam atkinye kangokakeyai inendet eng kabungutab Eden. Akobir artaonotok eng kenyisiek tugul akoi betut nekanyekwo Kristo kimurtoiyot akeuto inendet kou yekikiuto erenet eng ong'atet keisto kakikyinet nekikakikyi ng'undet. Amu kamwa siret kole kikakoyai tugul tengek ako kimatakomi chi akot agenge nekimwoe kole amuche aityi torornatetab Jehova. Neni ko ng'olyo neo mising amu nganda kisoptos biik ko kiken icheket kirwoget ak meet. Nekamwa ale nganda kisoptos biik ko kikene kirwoget ak meet. Kimatakomi kit age tugul nekimuchi keyai sikobit ketonon eng taitab Jehova. Lakini eng betut nekinyo Kristo kowekte kebe torornatetab Jehova. Kowekte kebe torornatet nekikitinye atkinye eng kabwatutikab Jehova. Nokosete baibaitu mising amu kiisto kirwoget nekimi kimurtoiyotab Kristo. Ne yeiyan ak yeku kasubindenyi komakomi kirwoget barakung. Katakotes ng'olyo neuno Jeiso kangong'ololi ak Nikodemo kokakobata ng'alalenyi akitya komwa kole kicham Jehova ing'ony mising kot kokon werinyi nekinege simalus age tugul neyoni inendet ako sikonyor sobondab koigeny. So nekatok kole kingokakonyo Kristo akitya keuto inendet eng kimurtoiyot ko kakikyinet nekitingene Jehova, kakikyinet nebo tengekto
nekikakoistechi kabwatutikyik ko kikinam kewektei kebe muguleldab Jehova. No ko rani ngeng'ololi kemi muguleldab Jehova. Rani ngeng'ololi kemi kabwatutikab Jehova. So amache inai ile kibek bunyondit ak kakikyinet eng kimurtoiyot. Nematitoi ngokikyin setani eng sobet nebo emoni. Ilen ngokikyin imwochi ileche kitar Kristo kakikyinet eng kimurtoiyot. Ama komi kit age tugul netakimuchi kirwogunonin amu kikoisto inendet tewernatet nekikakinde ng'ondet. Kimnatet nebo aeng nekikinyoru eng kimurtoiyotab Kristo Jeiso ko kikiisto sasisiet nekikakosase Jehova. Kikiisto sasisiet akitya kekonech nyoetab kat. Somani Romanik kurgenyi ko 5 kaitenyi ko 21. Romanik kurgenyi ko 5 kaitenyi ko 21. Sikou ye kiiboi tengek eng meet kou noto bou mieindo eng imanda akoi sobondab kaikeny eng Jeiso Kristo Kiptaiyandenyo. Kamwa kole kiboiwech tengekta eng meet eng kenyisiek cheloen, lakini eng betusiek chekanyo Kristo kinam kenyoru imanda ak sobondab kaikeny. Lakini eng betusiek chebo tai ko kiboiwech tengekto ak meet. Angen ale ingen ole kisosto chito kiptengekyot. Ingen biik chekikochilil eng oret chamagere ngap sait age kimuch kimut chito akitya kinde kapkirwok ak keker eng korkoret. Ko sasisiet nemi nenyoru chichoto ak ng'alalet neng'ololi biik eng korinywa ko ng'alalet nebo sasisiet nemi barak. Kan kesoman Ibranik kurgenyi ko 9 kaitenyi ko 22. Ibranik kurgenyi ko 9 kaitenyi ko 22. Sikekas kit nekamwa Paulo kosubkei ak ng'olyonoto. Ak eng ng'atutiet kou kele kiitilil tuguk tugul eng korotik. Ango mami tumdaetab korotik ko mami nyoetab kat. Kiitilil tuguk tugul eng korotikyik Kristo akitya kekonech nyoetab kat ak kekonech sobondab koikeny. No kose tajerin inye nemanachi kotom iib ng'alechu kobunchi komonut mising ole itinye boroindo nekararan mising nekikonin Kristo eng kimurtoiyot inyoru nyoetab kat ak inyoru sobondab koikeny ak inyoru imanit nebo Jehova. Amu kikiisto tewernatet ak sasisiet nekakosase Jehova. Kimakimuchi kerikyi Jehova ak kimakimuchi kebe taitab Jehova amu kiloe tengekto neo mising ak kamwa Jehova kole aweche tengekto. Noto amune kamwa kole iku chetililen amu atilil ane. Kityo komwa kora kole boiboen chetililen mugulelwekwak amu tugere Jehova. Ko icheket chemite murindo muguleldo, icheket chemite yaityet muguleldo ko esyot eng taitab Jehova. Katakomwa Solomon eng kitabutab Kalewonaik kole esyot kiptengekyot eng taitab Jehova. Kimache kemwa kongko amu kiisto Kristo eng kimurtoiyot esyonoto akitya kokonech nyoetab kat ak sobondab koikeny. No kasole tebaibaitu amu tuguk cheucho ko tuguk chemanyumnyum kenyor. Angen ale nyumnyum ko kiyosir ko ki nengilen isom nyoetab kat ko ngap koesyo ab koeten chito nyoetab kat. Lakini kakoibwech Kristo inendet nyoetab kat neo mising kobun taitab Jehova nekitinye betutab rani. Kimnatet nebo somok nekikinyoru eng kimurtoiyot ko kikinyoru chamyetab Jehova eng kimurtoiyot. Ngewekchigei Romanik kurgenyi ko 5 kaitenyi ko 6 agoi 8. Romanik kurgenyi ko 5 kaitenyi ko 6 agoi 8. Kikinyoru chamyetab Jehova eng kimurtoiyot. Kingo kaketil bunyondit nekimite eng kwenunyo ak Jehova, korongwech Jehova chamyenyi. Ne noto ko chamyet neo, chamyet ne kararan. Amu ye kitou kinyalulyotin kome Kristo akobo cheyachen eng betut nekikakilewen. Amu kibichi kome chi akobo chi
nebo imanda. Akwa bere konye chito age kome akobo chi nemie. Ako iborwech achek Jehova chomyenyi amu ye kitou kiptengekinik kome Kristo akobo achek. Ngalek che kororonen, ngalek chebo komonut mising, sipte kwa sokol. Ak nesire mising anyun ko kikiityechi imanda eng korotikyik, kesorwech eng neregekab Jehova eng inendet. Kimnotet nekikinyoru eng kimurtoiyotab Kristo Jeiso ko kiyach kobwate Jehova ako konech chomyet. Nakamwa Paulo kole mache koui kome chi akobo chi nekiptengekyo. Atkan kora kobiku biik amu chito nebo imanda. Lakini matenyoru chi nekamechi kiptengekyo amu makinyorune kelchin kiptengekyo. Lakini ngab sait age kokoitogei biik kobo chito nebo imanda amu karon kemwoe kele kikoitogei amu imanitab emet. Lakini kamwa siret kole yekingotou kiptengekinik kome Kristo akobo achek. Amache inale mi nekikomwa akobo inye. Mi nekikomechi tengektang'ung. Mi nekikomechi bistaoshekuk. Ako kikouto bistaoshek choto tugul eng kimurtoiyot. Ongebe Johana kurgenyi ko 3, kaitenyi ko 6. Kekas ngalek chekamwa weritab Jehova inendet kosubkei ak boisienyi nekinyonjin emet. Johana kurgenyi ko 3, kaitenyi ko 16. Amu kicham Jehova ngony mising kot kokoito werinyi nekiinegei simalus age tugul neyoe inendet, ako sikonyor sobondab koigeny. Amu kicham Jehova ngony mising kot koyok werinyi nekiinegei simalus age tugul neyoe inendet, ako sikonyor sobondab koigeny. Nikakomwa kole kime asikobit kenyoru sobondab koigeny. Kimanyo Kristo emoni nyikobotis. Manyo Kristo emoni nyokoyai biashara. Manyo Kristo emoni nyokwai boisiosiek cheyoe biik. Amu kitasomoni akwa university nebo emetab Israel akwai professions chekiyoe biikab kenyisiek choto. Kitoyote biashara cheechen chekitinye kwanda chebo chobetab tuguk chekiboisie eng gaa. Lakini kinyo kotinye lengo agenge ne noto ko koborwech chomyetab Jehova. Koborwech kole mi Jehova nechomech ako kose takiweke gaa. Noto amune kangowendi komwa kole kawektegei gaa eng Johana 14. Mukochi mugulelwekwak koimgei. Mongoimokis kabwatutikwak amu awendi akitya tun aweke nyamuta kebe gaa. So akose tena komie ile kikenyoru chomyetab Jehova eng kimurtoiyot. Kikiwek chomyet nekibo tai amu kikitil bunyondit aketil tengekto nekicham komi eng kwenunyo ak Jehova akitya kituiyech ak Jehova. Ne betutab rani ko kiboiboen amu kikituiyech ak Jehova. Nakase taibaibaitu akinye amu kikiyai katuiyoet eng kimurtoiyot. Kikiyai katuiyoet eng betut nekime Kristo akitya korir betunoto komwa kole baba nenyu kalya sibakakta. Neno kotoku kole kakobakakte Jehova kou rirek chekirir Kristo. Amu rirechu kimwoe kole loi lama sabaktani ko kiboru kole kakemeto inendet konget inege ak biik kiptengekinik. Lakini kakobun choto tugul kowektagei taitab Jehova ak kwai katuiyoet eng korotikyik chebo kimurtoiyot. Kikituiyoenech korotikab kimurtoiyot. Angen ale ingen eng atindonik chebo arorutiet naos ole kicham keyoitoi katuiyoet eng kiptengekiot ak biik chebo imanda. Kicham keketu artet anan ko teta akitya ketumda korotik sikobit kosoisois korotikab tuga ak nego kosaisai Jehova sikobit koyai katuiyoet biik chekimatokeregei. Lakini rani ketinye katuiyoindet nekikotuyech ak Jehova eng kimurtoiyondenyi. Ngoliot nebo 4 ko kikinyoru kabelisiet neo eng kimurtoiyot. We were given victory in the cross. Kikinyoru kabelisiet neo. Kabelisiet neo ak kimnotet neo eng kimurtoiyot. Ngewekchigei Romanik kurgenyi ko 6, kaitenyi ko 6 akoi 14. Romanik kurgenyi ko 6, kaitenyi ko 6 akoi 14. Kikinyoru kabelisiet anan victory eng kimurtoiyot. Romanik kurgenyi ko 6, kaitenyi ko 6 akoi 14. Kingen kele kikikartat chinyo nebo keny koboto inendet sikong'emak bortoab tengek simatakoratech tengek takokeny. Amu inendet nekikome kotiagat eng tengek. Ako ngo kikibeku koboto Kristo, kiyoni kora kele kisoptosi koboto inendet. Kingen kele king'et Kristo komong eng chekibek
magomee kokeny amagotinye meet bounotet eng inendet kokeny. Amu meet nekime ko kimechi tengek konyil agenge akoyam. Ako sobet ne sobe inendet ko sobe eng Jehova. Kou noto anyun oit kakokwek kole kiobekchi tengek ako sabtosi eng Jehova. Notok anyun amu ochamchi tengek takobai borwekwak chebeku siokasin magutikwak. Anan okochi tengek kebeberwekab borwekwak koek karik chemobo iman. Ako okochigei Jehova kou chesabtos chekikomang'une chekikobek, ako okochi Jehova kebeberwekab borwekwak koek karikab imanda. Amu matinye tengek bounotet eng okwek, amu maomi eng ng'atutik ako eng mieindo. Kamwa ng'alek chekororonen eng 12 kole notok anyun amu ochamchi tengek kobai borwekwak chebeku siokasin magutikwak. Amu kikikartate koboto Kristo eng betunoto kenyoru kabelisiet eng tengekto. Nini ko ng'oliot netinye boiboiyet neo mising kenai kele kikinyoru kabelisiet ako kikibel tengekto kuye kibel Kristo eng kimurtoiyot. Ne ng'alek alak kamwa kole makomi tengekto nebo wichek chekikoyan Kristo. Makomi tengekto nebo wichek amu kikikartat tengekwok choto tugul eng kimurtoiyot. Notok angotou amwa ale kamwa tienindet kole korotik chekitumdagei koyamech akoi betutab rani. Tengekwokik tugul chekibirchi kimurtoiyot komami neking'et akot agenge. So matitoi ng'ong'ali setani kole imuchi kobaun tengekto. Matitoi ng'ong'ali setani kole imuchi kobaun ng'onduni. Matitoi ng'ong'ali setani kole imuchi kobaun borto. Amu angen ale kaimutiet neo netinye biik ko borik itinye. Nengap sait komi omset kotakyech ole mi tengekto. Lakini kakomwa Paulo eng kitabut nakasirchin biik chekami Rom kole kitinye kabelisiet neo nekikinyoru eng kimurtoiyot. Kanyam ole kamwaita komie kole amu akot meet komakotinye kimnotet eng achek, amu kikiterter tugul eng betunoto eng kimurtoiyot. So kingenyoru kabelisiet eng Kristo Jesu. Matitoi iwendote kou chi nematinye kamang'unet. Matitoi iwendote kou chi nematinye naet kole kikindeun meseng'ung kabelisiet, kikinde taing'ung kabelisiet. Kergei chito newendi kourereni ko tayari kakemwochi kelechi inye neibelishe eng urerioni. Kergei chito newendi luget nekimwochin kui kimwochin Joshua kelechi tayari kokande kabelisiet taing'ung. Obendi kityo siotonon sioker ole abelishoitoi. Ko nekamwa ng'oliotab Jehova kole kikenyoru kabelisiet eng kimurtoiyot. Angen ale mi ng'alalet nemitei ng'ondet nengap kila betut ko ng'ololun kolechin metinye kabelisiet. Kila betut ko ng'ololun kolechin kiptengekyot. Kila betut ko ng'ololun kolechin inye komemuchi iyai eng taitab Jehova. Lakini kanakonen kamang'unet neo rani ale kinyoru kabelisiet eng kimurtoiyotab Kristo. Kakeker tuguk 4 chekikinyoru, kimnatosiek 4 chekikinyoru eng kimurtoiyotab Kristo eng betut nekibo inendet kimurtoiyot. Ng'oliot netai ko kikiisto kirwoget nekiting'ene Jehova. Kakikyinet nekikakokikye kipsengwet ko kiisto eng kimurtoiyot Kristo nenyo. Nebo aeng ko kikiisto sasisiet ak toiyet nekakobit eng kwenunyo ak Jehova. Akitya koyai katuiyoet eng korotikyik akoibwech nyoetab kat. Nebo somok ko kikinyoru chomyet nekimataketinye, chomyet nekikakibet eng betusiekab Adam, nekimatakoruteche Jehova ako kimataketinye keyamdawa ak Jehova. Lakini koib Kristo chomyonoto kole kakochamech Jehova, ak age tugul nekakocham Jehova konyoru sobondab koigeny. Nebo 4 ak nebo mwisho ko kikinyoru kabelisiet eng kimurtoiyot. Kibel tengekto, kibel bunyot nebo imani ne noto ko Setani ak boisiosiekyik. So akose tebaibaitu amu kikonin Kristo tuguk chebo kamanut eng kimurtoiyot eng kenyisiek choto loen, che choto itinye akoi betutab rani, amu kikingen komie kele tatun yeku agenge eng kotab Jehova. So amache abongun kaberuretab Jehova ale koberurin Jehova koyaun nemie sikobit yeitesetai ikilige inai ile kikekonin kabelisiet neo nemami nekergei. Ongesawa. Atinye kongoi neo Jehova amu boroindo nekararan kora ne kaikonech kishai sirutik chetililen sikobit kewekyigei kamuktaet neo nekikonech eng kimurtoiyot. Ngoi ichek tugul chekakoebit Jehova, kasochi ichek kikonyalul eng oret
chekikoterter icheket yoitiet Jehova chetakomi kirwoken mugulelwekwak korwokyi setani bet ak kemo ale Baba ingojeji mugulelwekwak ng'olyondo nebo betutab rani konai kole kiityach ichek ako kikochi chamet ako kikochi nyoetab kat ako kikochi kabelisiet nemomi oldo age. Kaberur bikuk Jehova kou ng'olyondeng'ung ale ngosopcho koek biik chetinye kabelisiet neo, ngosopcho koek biik chetinye kimnatet nebo kimurtoiyotab Kristo sikobit eng kila betut kobarta torornoteng'ung. Amu kasayani ing kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen.